Kublai pi barwa syakatup kubor jungi ke Don Bosco Media Network. Kimat bekongsan menta kesengi kilong. Inyat baik ke exam class 12 wat lada kiu biang uknyang COVID kat kendai hakajela Deputy Chief Minister. Zdang kiu biang uknyang jingpang COVID kat kendai pan jingi lang biang ke sorkar nak shnong kitau. Rengat ketelong put muri la arsnem kenti bat in penbun syusyu ikijaka aitika COVID kat kendai hakajela. Bat mentangin pai syiki kubor bakam benya. Inyat bet ke examen class 12 kaban sedang nadu ka khat nriu terik uyayong arhajar apwe. Habaya kren syikilat pathai kubor u Deputy Chief Minister kejela ulong bahaka review meeting kabalalong hene kesengi larai ba ke exam na kabenta class 12 kan yat bet syakmat ba ulong ru bala ai ru kejing betha i kejaka tho exam bakin penbiang i protokol ban lat nya kejing sapriang jong knyang jingpang. Pada din ba ngilaya Pliu jingmut bahan nadong syadong nirai baka exam kan yaj ben syakmat kum balabu na ka education department kan sedang lesisngi bat kan yaj ben kum balapen ben da ka education department de na kalian kastorkan ni wish ni ai ke jingkur kurdo ya ki students ki ban appear ya ke exam jongki ya ka class 12 exam kuban solong neru lesisngi ba kinla ban yele ba ha kaneka exam ku jongki a kaneka exam jongki hadu kabakut kabaar ngila airu ka instruction syaka education department bakin pentikna bahaki tu ki centers examination barok bakin penbiang nadong syadong yiki protocols hakaba ka spread jong kaneka COVID-19 kan namjia hakaway pagway ka center ya kabala itu da ka embus hapo ka jelamik la jungi barakoy de ka ka bangamut ban kerpat ya ki students ya ki mekik pa bakim day bandon ka jing treatment sim ka sorkar kalashim ki precautionary barok na kementa ka safety jong ki students ke jemi ki banele ekan exam class 12 nadu lashiski syakmat kata kadi kawai ke decision cognition Syuk-syuk habakren syikilat pathai kubor ubak presiden tinsong ulong baka sorkar kala perkhat ru halor ka jingkiu biang jong knyang covid khat kendai bat nak kaliang ka sorkar kala pan biang ka jingi trelang bat ka shnong ka thau bat kipat ba nong shong shnong ban nait nya ka jing sapriang biang uknyang covid khat kendai de hakabi de bat kani kawai ka bangilaya reactivate biang yakitu ki committees ki ba pher na kaliang jong ka sorkar maklan don lepa kitu ki committees ki ba pher kabayat hadu kaborsnong goborthau ngi reactivate biang menta hakabakan don kejinye trei senrop lang nadu kinong yalam snong kinong shel lam thau hadu kibor jong ka district administration bat kumjuru hadu ka level jong ka state government di yakani ngila ai instruction syaparo ka district administration batru kumju ka health department kan coordinate yakini benta barwa khenang ba katu ka system ka bengila introduce nadu menjemsden arpo kan ya hakalenti ka badai kumno banyada ya kajing separate une uknyang jingpang COVID-19 Habayade bat kejing don jeng kijaka aitika Deputy Chief Minister ulong baka sorkar kan sepenbun syusyu i kijaka aitika hakajela kenang ban pensuk i kipat ba bikin ayu tika kenang ban la ban yale persya yau niu kenyang jingpang in ya bat nginang penbun syusyu ya kini ki vaccination centers mentangi don kumba ars pak san totally ki vaccination centers bat mentangin penbun syusyu ya kitu ki centers kenang ba kitu ki ba kila ya kaban late aki centers ki ba per aki jaka ki bajang na ka benta bikin ai ya kanika injection lani kata ka vaccination kenang mariada na une uknyang jingpang
COVID-19. Syu ubak Preston Tinsong, uloong bakajing Aitika kan umlong syu tangi kinong teri bahakmat jongki hospital, Henry minta kibu katong sa ikipat ba kibala sa pusan snem karta syaning, bakin wan ban ai ketika COVID kat kendai hakijaka Aitika, kenang banyadai na kajing sapriang jong uniu kenyang jingpang. Years and above. Kata kadi kataket ke bang ibu, bamenta mdeshu tang ya ki frontliners, mdeshu tang yanu rementang ini aci public ba kani ke vaccination ya ki sau po sans dem shanen ba kin ai ya ke vaccination ba ki they ban get themselves vaccinated at any cost. But ya kani ke vaccination ke injection ke bangingin ai ke government of India kam charge door AA kasdi government lu kam charge door AA ya kene injection ka sorkar kan IA leni kan I inject A ya bro ar dos kabut ka dos ka benengkong bat kum juru aga dos ka ba Ki examination embos ki de banlong kumbajulong ong kajingelang ki he sorkar katanat katho kapule bat kinong penyat ye ki jaka pule. Hakani kajingelang bala pelong hamal ki basic school bala penyat de principal secretary katanat katho kapule DP Walang lapen sngo bagi jing pule habaro ki jaka ai jingikai ki de banlong kumbalong baro shikata. Hakani kajing emerging mut lapen sngo ru bakaladon kajing do kabakraw hakaliang ki kena school ki bapule hapading class 1 hadu class 5 bat la ai lat ek school managing committee bikin pindon kamya la kajong kajing start wat lada ki sngo day ban pleno ek school lani bandang khang. Uvikar General Kajalan Yamba Catholic uling do soble Richard Majau ula ai kajing kren hadin kani kajing yalang. Ki nong penyai school bana kalian juni ki nong penyai palang ni berpau yu kajing semua ke bagrapang ia ke education department ke bala court ia kini ke meeting hakini ka nong paisgi kiji kren juni nong hakini ka to kajing semua kolong bakadon kajing kiu jong kajing pang hangni po Meghalaya in particular East Coast Hills but hangni po Shillong. Tika hadin mengilekran kadang kajing semua ba ki kelas nadu kelas 1 ter du ki kelas ki bakam he kadang dehi banyat rangka-rangkan ti Henry kadang kajing penskau ba lesi na kabanta ki kelas ki bakam red yo kadang kajing shooting na kalian jeng ki parents kumuka kelas 1 hadu kelas 5 ti Henry ha kabakadu ya kini meeting kumu kalau mentagas ni kadang kajing semua ba ki kelas ki dang dehi banyak cakmat nadu kelas 1 hadu ki kelas ki bakam he ti lesi le kadang bagrunu nga shoot halai baka sarkar tempep kan sashim ya karai ke berangkam berkat sa ai kajing bedep ya kajang public ni ya ki paiba ti kumagalong mentahi kumagalong mentagas ni hakani kajing rai bakani kajing kren kejungi kalong hakata kerko ba online offline kan saya rangka nak benta ki kelas berkhoi tangkini kita ki bangya laikran hakani meeting mentagas ni hakabadai berka board exam kumbalong hadu mentagas ni I additional chief secretary is DP Walang ila ong ini ila informing kumbalong hadu mentagas ni kabawat ba ka board exam ni kanang daiban ya kumbala bu melong Kawai na kitalong kamaulay kabadon hamaulay put mauri kalarngat kinsan hakini ki arsnem tang mariawan ka ayom rekyang. Kani katalong kabalong kajingker ku kabakraw ya kasinong namarba kinong shnong ki wan bantong bat bansat jan. Kani kajingker ngat jong kapung kalong kajingdu nong kabakraw kinong shnong. Kibasat jan nong ki hab ban chuthir bansat ki jan hala ki jong ki ying kisem. Kitu kiba don lat banek kumta kila klem kam hakini kisngi. Habakren chigilat pathai kubor kawai kalong kami kalau ong bakajuan tong na katalong mentala sao posnem bat ko kabami nang ni kala banrit haki ayom rekyang. Henry hakini ki arsnem ki balalet kala yu ipen banya kajingrengat sendet jong kani katalong Kiway pat kibatay bakani kajingrengat jong kani katalong buat lada kadon hapdeng ki ding se barben kapen isyay bakadon kajingrengat jong ko kaba don syapok kendaw.
UAL hek menteri ke Sarkar Jela ubadai pet ya ketanat ke kuat ke kia ke art and culture bat kiwe henne kesngi ulawan sakhi ya kesat sukra jong ke sinra jawai hayau musyang ringkat ke jinga donlang UL Kinjing ADC West Giant Hills udoloi ke elaka jawai Puramon Kinjing bat kiwe ha ke jinga lang bapenya do presiden ke sinra UOR Chalam bat kapang jong mentau snem kalong as e mentru tu kit tu dakam ke hukum nado na chwa Kania kasat sukra kadik baju pelong man lau snem da kajat benriu penar ki baranget ha kanyam tri shwa ban bet yu sembai shaki penthor lingkha halor kanong rim ban aingu aidem ye kame mariang na kabenta ban long bha man bha karep karyang Habakren kumukong san na kani kasngi UAL hek loong shen kajela kan sekenjo san posnem bat kindon bun ki program kamta makbede bat ka cultural program kumta na kaliang ka art and culture department hagi kan diat tayo kala de pa notification cha boro ki district kajela bikin pelong ye ki cultural program beper hakaba Kishnong githau kin yo alat ban pen I ye ki ek bakidon bat nang ta insajit pat bikin net ban ye shimenta hakajing dap san posnem kajela Haba uban rapat ya kejing keren kinong keren bahaswa ki balak kedau ya kejing kentang kawa mentru ka bakir saudong ya kesenong jawai uru ulakin tuju regi pat ba bikin sumar khot ya ka kenang bakan kelalong gum kawa kra shlong ka bamenta kalalong kanala bapentut jabo de ki pat ba nong shong shnong ha kejing ede bat kejing dawa ka sin raj ban penyo local holiday ha ka sngi shat sukra ulong ba unsara ya kani shaka sarkar ban shong perkhat shwa ban le ek na ka benta kejing don kam upat ba Shwa kani kala don ru ka jingi shat ha mengkoi perdi yong pia bala shim benta degi kentoj bat kishnang beper. I mag Kinjing belum ADM jong West Giant Hills bangim day bat penjabo eka bat matag belong me I kelas dang menong kum kenala kam day so kawa nim kwa ba kani kawa mentru kan kala kawa wa kra mentang kelas dang nong kum kenala Baro ki jakag, baro ki jabo ki jaban, na baro ki solong ki lut baro syawam kra. Ngam kwa ba ki stong jawai ki nakir saudong ya kawa mentudu kini ki jabo ki jaban na yeng se bu jongfi kin let dan ki tut satu syawam mentudu. Kadang-kadang daw ikot ni aware pi baro. Kinong snong jong ke Giant Hills kata me jong ke jawai. Bang ini simkum ya kade kawa kung gawa, kung ganongda, kung ka kimi, kung ka blay, nakabanta ka jeda, yung kitbait, yung song-snong, yung kanikisnong, jawahi baru gawin. Jadi dengan daw, ikot pengawaripi, baru si sin magpinggan mau. Jadi sim, yung kanik, kung kaday, kung kalajong, kuno maging daw, maging rim, maging sumar, maging bukhut, yung kanik jaka, na maging yuwa baru ka jeda, maging jingkirku, na kanik gawa, maging tudu.
dak itu ki khubor ngilapoi syakabakun tat haduk bengideshem biang kublai shibon.